Ivanović. Krasić dobio ovacije na Marakani i evo gola! Fantastičan pogodak Miloša Krasića u 14. minuti. 1:0 vodi reprezentacija Srbije. Veliko slavlje srpskih navijača na Erskapelu. Fantastičan pogodak. Drugi za redom, ukupno drugi u reprezentaciji Srbije i pokazuje Krasić da zaslužuje da igra u mnogo većem klubu nego što je CSKA. Malo prostora slobodnog je imao i neodbranjiv šut za Maningera, inače veoma dobrog golmana, drugog golmana Torinskog Juventusa. Otvaranje utakmice i snova za reprezentativce Srbije. Svjestan je Pantelić i stativa 2:0. Milan Jovanović. 18. minuta, potop Austrije na Erskapelu. Zaslužio je ovaj gol Jovanović za odlične igre u proteklom periodu, posebno protiv Litvanije, ali isto tako pola ovog pogotka djelo je Marka Pantelića koji pogodio. Mogli ste tamo da vidite Antića kako tjera svoje igrače u napad. Izvukao se iz ofsajd zamke Obradović i 3:0! Kakvo izdanje reprezentacije Srbije! 24. minuta, 0:3 na Erskapelu. Odavno nismo vidjeli da ovako jedan tim može da zgromi Austriju u Beču, ali pogledajmo još jedan put akciju i pogodak Ivana Obradovića. Ustalio se u A timu po dolasku Antića. Ovaj pogodak je pečata njegova kvaliteta izdanja protiv Farskih Ostrva i u subotu protiv Litvanije. Dakle, 3:0 i mislim... Oko 50.000 gledalaca. Lopta sada za Janka. Janko ide ka golu. Janko, pogodak. Dozvolili su naši odbrambeni igrači Janku da umakne i evo smanjene prednosti našeg tima. 1:3, 80. minut meča. Živnula je sada malo publika. Nadamo se da ovaj pogodak neće uticati na koncentraciju naših igrača. Prednost je još uvek dovoljno velika, ali eto, Mark Janko iz prve prave prilike zapravo pokazuje da je opasan šuter, ako ništa drugo. Dozvolio Luković da mu Janko umakne i da savlada Stojkovića.